hungkang ke friends jeng tini nailainai BA 4th semester Kokborok general course nituni je tongmani kaisa hangke hakor bising ni nongkhor bai sidi tei kaisa hangke Longtoraini Ekolobya o duita thungnuk tongo ebake drama tongo friends hangke jeng tini discuss khailainai koyekta short question type na nawi jeng tini dani Ekolobya a thungnukni koyekta short question nong tui jeng tini discuss khailainai very important question ok friends norok o video ni skip khayawoi poila ni simi paithak jora nai tongdi hungkang friends jeng poila sawi manlainai Longtoraini Ekolobya thungnuk Sabo bini answer ong friends Nanda Kumar Debbarma. Next question hangke Longtoraini Ekolobya thungnuk bo bisio karijaka bini answer ong friends 2013 bisio karijaka. Number 3 question ong friends Longtoraini Ekolobya thungnuk Tripura hasteno karui bobo thayo musawoi phunukjaka bini answer ong friends Notice Delhi te Mejot a thairogo musawoi phunukjaka. Number 4 question ong friends Sabo Ekolobya-ni yasima bura san ke aboni answer ong friends Guru Drun. Number 5 question ong friends Chu-chu Bishmo ni tongthai boro bini answer ong friends Indo-prosthawo oi phunukjaka. Number 6 question friends Longtoraini Ekolobya thungnuk bo bisio poila musawoi phunukjaka aboni answer ong friends bini answer hangke agolini town hall 2001 bisio musawoi phunukjago poila. Number 7 question hangke koktun kuplung media kuplung abumung kaisa baise gului tongsio o kokbwtango saboni kok sajagoi tong o kokbwtango saboni kok sajagoi tong hangke bini answer ong friends Ekolobya-ni kok sajagoi tongo. Number 8 question friends wngkha chini Ekolobya-ni kothoma o kok sabosa bini answer ong friends Longtrai hataini khoroksa sikla. Number 9 question ong friends Chup kok simi perem boro aswk kok nwng o kokbwtango o kok sabosa o thungnukni kokbwtango o kok sabosa bini answer ong friends Ekolobya-ni bufa. Number 10 question ong friends Longtoraini Ekolobya thungnuk bijabo poila bukhago saboni koklop tong bini answer ong friends Dr. Bijoy Debbarmani koklop tongo. Number 11 ong friends Longtoraini Ekolobya thungnugo Ekolobya tamo sirungna muchung bini answer ong friends badukhung. Number 11 question Ekolobya Nanda a swini bukhuk muthubwirw o kok sabosa bini answer ong friends Guru Drun. Number 13 question ong friends Arjun song nono ungna reglak che thuang phang bini answer ong Ekolobya no. Number 14 question ong friends Arjun songni nogo sabo bukcha khlai dol mailuma. Number 15 Ekolobya thungnuk bijapno sabo kok wanji bai kok fil Nanda Kumar Debbarma. Ekolobya number 16 question hangga friends Ekolobya abumung kaisa mangse wngui tongsio o kok sabosa bini answer friends Bishmo. Short question type belai keno important note khai pore lai difference ken hakor bisini nongkhor bai sidi o thungnukni MCQ type ang tui phaina bagai chaitok nai friends genoro o channel o jodi so kwtalangui tong hangke please subscribe khaidi tei share thani tapok di comment khaidi ke aswk no tirin bagai jotono no hambai.